Dopani bagai samung tango tangnai bunubo tangti hnai asu khamplai tei achugnai kwbangma borong tongo phia soi kolsna nangpuro samung tangna nangpuro ke buno yasi suri ruwo bini samuse amo bonoche singdi bonoche sadi hnai phia borom khejotni kuchuk chiar mana musung jago kungbo chunglayo tiprasa do phawa kwbangma kuchuk achuk thai khamplai manjak tongo kaisa soibai kaisa dagi mungbai buni achuk khamplai minangrei mano phia obo hai phan gnang rok e shurumo achugoi Facebook o YouTube o WhatsApp o post ma nukphano comment ma nukphano khukhengma ke nugliya 2017 business sime Directorate of Distance Education Tripura University and Political Science third semester ani POLS 905E paper Tripura ni live ma tatal phrangjagei te srungjagei tongmani kwbangma dofani borok nugui dofani bagai samung tangnai lukurok nugui sakne thei tungjak baikha swinai no punishment ma ranai public sana ben ma khlainai obo hero kok salai ma khrai tongo phia khoroksa khoromnyo kare khorang tisama makhang nuglia camera baskango asuk simia tiprasa montri MLA MP neta khajari rokhe mokol mukungja khunju muthubja bukhubo muthubja Administration and Politics in Tripura obijabo sujak nujaka JD Mondol hnei writer khoroksa ni bisingtei tabuni selai 550 bisi sakang hasuk Tripura hawo Hindu Bangali bubaga robase ha pusijak tongo hnei Myanmar hawa khoran angmani bagai mojong phani todul mongbai Tripura sara siribimo phakyate Bangali bubagra robai choba anglaikya chobani yagulo nokhu grei Tripura sar no tongthai nok rizakha ulo Bangali tei Tripura sar ni bising halok ham angkha tei mojong phano manik ko mungoi ha pushina chengkha asuk simya sadin Tripura hanpono sadin Tripura ya ajorabo Delhi wo tax marubo abna kare Bangla Nobab ni jorobo dorma maniko khoroksa jomidar angai Bangla Nobab no 50,000 rang maru akrok ni suja oba haryak sujagi frungjagi tongmano nugoi IMPC bodoni angai khu khengna nangkha sipajola hangkoni IMPC adom diu Triprasa boshaka jedi mondolni yakti Tripura ni laibuma slajamani ungkulogo bo sajungyana bin ungkulogo bodol khajak tongnai hani bai sabo asuk hamya kha sidra wansogui samung khlai tongkha borok sabo utukana nangnai Tripura te bad hani intellectual hunjaknai rutoga kanna nangnai hanai khorang tisaka jedi mondol sabni phanbai obudi karak samung tangi mangkha jedi mondol Tripura te India hani laibuma slai tongo hani bai bin ungkulogo sabni yak tong rutogui kariya khe kotor chobao ongkhone hne saka IMPC ni adong hambai chini media rokno ge ang tini khoroksa IMPC ni representative ngai je tabuk khoroksa JD Mondol o JD Mondol ni je bot tini wrong information no nawoi je tini brok Tripura University wo je brok kaisa wrong information no brok Tripura University ni publish kaisa boy political science no publish khajani bagai brok abai ke drafting khaja gatabu already boy publish ngthaka Tripura University wo gangga bagino tabuk Tripura taburomde education department Tripura University tei education ministry rongno kaisa kobumung je tabuk JD Mondol hai borok bo tamno wansogoi obaike bo tini false history of our Tripura kings rokni history rokno obaike abolish khanyani ba nosto khanyani sikamai khibnani saitok kha o saitok mane obono bin ukulgo sabotong je amsuk haime sitra wan sungnai abahai borokno bo jeng dabi makhayo abahai borokno je India tei tabuk Tripura ni je intellectual jangai rok tei educated borok no naisong nangtheng tei khunju kwar khe khana ningtheng bon mokol
mokol kusung ke bongo nanya ni nang nai je bo khoroksa angla khne cheng wan sugo bin ukul ko te borok tong nai engke abun bagai cheng sauze tauze JD Mondol bo saisung obahai wan sugla khne cheng wan sugo bin ukul ko te bo hamir chitra bono obahai ke logirnai kobangma tong haisi cheng wan sugo cheng IPC cheng wan sugo engke dakti khlai CBI borok no naikul nangtheng borok no naikul ni karna nangtheng borok tam khane nai tong ya oborok no bebong no naikul ni bongno nanya ningtheng jungno biang ni phayu ni sa je tabu je boyo je tabu political science je borok tabu samani aboto jung main mani phayu ni sa oro tiprasa raja sa saya kopo abo tam ko bino kono sap sakon ta frang bor Indian history Tripurani Indian Tripurani history ni sokna nayo we against India no bor hamia khane nayo engka main mani phayo ni sao parmis ni semo sao bor biang ni oba ke kok sanai bini uklogo sabo to amo naikol nangai heisi engka birat soba kotor khanyai cinti prasara ge India ba berom jangnai oba engka ke tangi himala jung 1949 India bai tongpro thanya jin sekang afro sung chini kaisa dependent tomanse sadin country tomanse engke tabuk sung ojago chini un history tongoi chini raja maharaja ojaga kabangma palace khai kabangma oro jaga rule khaikya palace busini already taubo tong chini borni tam tongba boni tor kuno krible bahai ke bro sab bongno power oi oma hai ke tabu desha katal political science borok khangen bagai sab logir tang boss boto saisung ban sogla bino krote borok tongnai gom baganyo jung barbar request khayo je Indian government bo omono nani ningthumo Indian tosmos khanyani mo Tripura history sekomanani o jago wansas raja po borok se ojaga rule khai thangjapo jengke refugee po jeng main mani phaipo oba haine total stop khainangnai jeng Tripura thousand years jeng king thangjak jeng kingship jeng oroni kingdom khai thangjak bahake o tabuk JD Mondol oba ke ojaga boy siman o wrong information no dakti khlaine tabu Indian intellectual ni joto educated borok dakti ke mon dilat khaine ningthang o website ni engke proper history jeta real history chini raja thousand years ojaga rule khai thamon abono ojaga dana ningthang proper history jeta real history no ojaga ekdom clearly verified completed khaine chini tabuk je political science dana nanai obo chini kobuk mung engke abono masao je tabuk Myanmar ni borok phayo engke nin tabuk jeng ojagani borok yahni mani oboke totally jeng condemn khayo dai India government dai Tripura ni tabuk tabrom di prime minister dai Tripura ni je home minister Bipol Kumar Dev chini sar Bipol Kumar Dev song obna nanya ningthang dai borok ekdom verified completed niya sak pasto bongno jelo dana ningna nangai bongno tona nangai jelo gangke abon pore verified complete ngine kokobone real history joni manjaka chini Tripura sarongni kintu afrong ke bono phasi pan nangai obono jeng khorongti sawo chini ang khorsa IPC ni representative ngai okono sawo ke ang oso jottoi kok sawno ani o kok je tabuk hamia situation khaitong mani je wrong information by je tabuk chini Tripura ni history rong sekamai tong mani obono jeng totally sajagya ke abono ang appeal khayo je tabuk Indian government tai Tripura ni government obono nanya ningthang high intellectual educated rok tekesa kok masaw chini Tripura sarok je tabuk students brothers and sisters je tongtong rok obono jeng we should raise our brother and sister we firmly
request to raise our voice together to protest against new political science. That's all, and thank you. Hambai. थांनाय साल TSM मथा यूनिवर्सिटी नि दागिफां रजिस्टर BC ते DYCM बाय मलाई मेमोरेंडम रखा ते तिप्रा मथानि एडवाइजर रंजित बुरमा बो खरां तिसाका जाया खलाय तंजों तोय अब हायके INPC नि आदं बो खरां तिसाका बसका गदफानि बरर आगो गई खरां तिसा नांगो हने मकल लगजा कुचुक चियारो आसुक तुजाग रंनि फासिं लिडार रंनि फासिं दफने सिखला चलायदो